Ahee, ma amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya namuntlha ni kha ni vula hi mhaka leyi nga kona leyi which somehow I think vanhu vo ku yi ignorini ya loko Ben Mayengani, Mr Post na Dr Joyce Reman va onha ti-event or ti-festivals. Yeah, so recently na hleketa ku na video leyi ni nga yi vona ya Dr Joyce Reman va ri Mom's Place laha va ri ku cineni va ri voxe na vona, like a va swi endli regular but swi kombi na ku se ve le ku ngheneleleni na vona ka xitayele lexi vo fika va performa va ri one. Swi ni hlamarisini na mina ka that video a ni ko ni nga ze ni kuma nkarhi wo vula hi swona. Even then ni tlhela hi vona na Mr Post ka event leyi a yi ri kona ka Nkovane leya ANC liya, ni vone na yena kha a performa a ri one, which was also strange ku hi ni tiva vo Mr Post ku ri vanhu vo yena vo kumeka va ri karhi va yanani va a performa na vacini va yena as leswi swi nga endleka Phalaborwa ku a na vacini. And then of course tlhelo ku na Ben Mayengani khale se a kha swi endla, who already know about it, khale se a kha swi endla kha cina a ri yexe. Ya ni mention lava because hi vona va control-aka industry leyi ya hina. Ti kona na tin'wani ti-artist va kha ti swi endla like vo Hennessy at times, but I don't think ina impact yo fana na vona va yisa laha. So sweswo va kha swi onha because leswi ku na leswi ni nga swi notice no se na ti-artist leti ntsanana se ti sungula ku swi endla, ni nge ti-mention leti ntsanana because ta ha ri ntsanana swi nga va onhela brand leti tikulukumba leti ti nge hi onhelekeli hi brand ma vona. So mi kuma ku se na vona leti tsanana ti-artist va va kha va kopela performance leyi ya vo Ben Mayengani yo fika i yimeriwa xistageni, which to be honest loko va i ri sober i nga dakiwangi like i ku i ya vona festival swi nge ku tsakisi. Swi tsakisa lava va dakwini loko vo kha langutisa vo tala mi kuma ku va va nwini va tsakisaka hi ku va munhu a fika a yima a ri yexe laha, like it's boring to be honest. Ni ta swi vurisa leswi nga swona, so it's boring. Swi endla na ku i loloha no hakela mali i ya ka event, like imagine i fika humesa 100 rand ya vona munhu njhe a fika a yima xitejini like come on, it's a waste, like it's a waste of money ma vona yana. A ni nga loko a teka artist yo karhi okay on va neutral, so it's a waste of money. Hi swona swin'wana swa swilo leswi swi endlaka mi kuma ku vanhu va nga ha tsakeli no ya ka ti-event or ti-festivals ma vona yana. Mi kuma ku se ta feyila tin'wana hi timhaka ta sweswo, mi kuma ku a ku talangi as expected because munhu o fika a yima xitejini and se swi le ku onhakeni sweswi ku ni vona na ku na Dr Joe na Mr Post se na ku xitayile xi va xi lava ku va nghenelela because of course i benefit mali yo tala because a nga hakeli vacini i famba ri yexe even in transport, but swa onha swi le ku onheni because na ti-artist leti ntsanana se ti sungula ku kopela vona because ti role model. And then swi vula ku na tona leti ntsanana ti fika ti performa ti ri one, leswi swi nga ta ze swi fika ka nkarhi lowu vanhu va nga ta va nga hayi hinkwavo lava maybe va nga ta va va dakwini swi vona swi nga ta swi va tsakisa, mara loko vi ri sober kahle i nga dakwa i nge tsakisi hi nchumu to be honest. So a hi kombela va cinca maendlelo yaleyo va kuma va cini, like how hard can it be? Loko ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Mara.